Lana Roje Miličević, stvarni život vs YouTube. Tina je pomalo iritantno savršena djevojčica. Ispred ekrana, naravno. Vjeruje da takva mora biti kako bi skupila što više pratitelja, lajkova i komentara. Pogađate. Ona je popularna zvijezda na YouTube kanalu. Mila je simpatična, nesavršena djevojčica. Ruku na srce. Jedino takve i postoje u stvarnosti. Jedan dan je nasmijana, a drugi sa suzama na obrazima. Kad u školu dolazi s pletenicama kao iz frizerskog salona, a kad raščupana, ispričavajući se što kasni. Njezina omiljena isprika već je izlizana fora. Nije čula budilicu. Učiteljica je rekla da će joj ona dati novac da si kupi novu budilicu. Mila je velikodušnu ponudu odbila. Naravno, nije problem u budilici, ni nema ga, ako ćemo u detalje. Razlog kašnjenja jest taj što često do kasno u noć gleda Tinine videe. Ta mala noćna ptica jedna je od 30.000 Tininih pratiteljica na YouTube-u. Iz tog mnoštva izdvaja se po tome što ima titulu